Aber bliana hanna sé tían go crí. Ha mi tangle san na dáin an sa budding gan vi canwa, get a hasin le scapja house of us. Ha man dachas go bhfuil sibh swan savalja agus go méal sibh na féiltin. Sin sibh a cháirsin. Well, chabhar nach el bliana eile seachadáin. Go dhéobh ná a chríil agus bliana bheith úgaibh. Ha mi an dachas gan bí sin gur feichin in a bliana agus ára an éire gaibh dain. Bahalom tang a harsh dar Karsten, sar Beannach Arston Gàidheal sa Harvey Cointorn fat na bliana chysachat. Tapalai san taichga cumurain. Guma fat a beushiv is cew as tai. Well, had the chainig mi riamh gur helmer show a bhí ag dávíle is fichit. Ach, get a bheith I mis go thulasca eile cuirí mi bhuach ma hewach agus móch gúil. Mu sé meánach gun ba seach bliana nach. Sorry Swan. Christmas and Happy New Year from the board and staff of Baile Highland Village.